Бейжан, ерме күнде келіп бізден су алып кетіп отырды ғой фильтрдан. Неге? Білбей? Бербе келсе өзі қойдырып Қалып албай. бербеймін. Қалып бербе емес, бербе. Кечеле келіп 20 литр су алып кетті. 20 литр? Hı? Enimde anne bizim filtre su менен кир жуот ау. Киме, кир. Бекзат мен кайра урушуп кеттим. Чайникти тазалап бер деп эле. Накиптеп. Фильтриңдеги судан берип тура аласыңбы? Жо, бер. Рахмат Эмил. Рахмат Эмил. Мейлі. Ушинтип атсак антип бербейсиң аны.